বাক্সাৰ বাঁহবাৰীত ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পংকজ চৌধুৰীৰ। বুধবাৰে আবেলি 2 বজাত বাক্সা জিলাৰ বাঁহবাৰীত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পংকজ চৌধুৰী আৰু কেইবাটাও প্ৰান্তত উপস্থিত হৈ ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে আৰু সাংবাদিকৰে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। লগতে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা কৰা সফল নহ'ব বুলিও সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হয়। এই সময়ত মন্ত্ৰীগৰাকীক বিজেপিৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে সংগ দিয়া পৰিলক্ষিত হয়। काम एसएसजी ग्रुप के माध्यम से और ओडीपी के माध्यम से जो ये लेमन का यहाँ पर है और हनी का है, एक बहुत अच्छा कार्यक्रम, थोड़ा इसको और बढ़ावा देने के लिए मुझे लोगों ने डिटेल दिया। मैं निश्चित तौर पर उस पर और प्रयास करूँगा कि उनको और मदद मिले। मानस जा रहे हैं हम लोग, मानस में जा रहा हूँ देखने उसको भी क्या है वहाँ। सर, कांग्रेस लीडर जो राहुल गांधी ने वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ये बीजेपी का कोई इफेक्ट होगा कैसे? कोई इफेक्ट हुआ? इससे पहले भी यात्रा कर चुका है, क्या इफेक्ट हुआ? फिर करेगा, कोई दिक्कत नहीं। आसाम आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, आने दीजिए।